Ngithanda ukwazisa uzulu ukuthi abantu beCCC this time nxa besiza ukuzokhampena basupporteni ngoba yini elibakhethileyo. Bakhethwe ngama-citizens abazikhethelanga ngoba wonke umuntu bebiziwe ukuthi azonominatha yini izakhamizi. So ngiyabonga zakhamizi, especially izakhamizi zeCowdray Park. iCowdray Park sifuna ukutshengisa ukuthi likhetha umama yini kumbe ubaba. Thina sifuna umama ngoba umama nguyokwaziyo ukudubeka komuzi. So sifuna ama-youth wonke gijimele kubomama, obaba bonke begijimele kubomama ukwenzela ukuthi sikhulule isizwe seCowdray. eCowdray Park ngobani abangenileyo omama? eCowdray Park kulo mama uThokozani Khupe ngiyongenileyo, labanye omama abanenginyana abangene sifake kungene usuku olusemhlanga youth voter abamnominathile ku-youth voter ukutshengisela ukuthi iphathi iyananza ama-disabilities.